Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongkit kam bahakmat ko All Meghalaya Dancers Association. Haka khatlai tari uno pra acha apusan ki bukan thop ye uba kit thaba president but uba Mickey Maulong secretary youth talented ka amda. Kilawan ban pentip bat ba ye gajinya kop shat ke banlong haka arpo new tari menta uno pra acha apusan. Ya kebelatip kum ke Meghalaya superstar national level. Haka bala sha ye baro kat ki bakwa ban shimenta ki bana baro ki jela. Haka ni gajinya kop shat kinwan kinong bishar ki bala pau baha hagari. Kibala shibenta banyakop hakirin san bahe hapo kari ba shakiwe kiri keperthai. Kani gajing penong ka amda ya kani gajing yakop shat kanong ru kum shibenta ban rakhe gajing dap arpusan snam ka kinhun nadu bala seng yaka. Kini kinong yalam kila kerpat niki samla niki rudan sap ban shat bakinwan ban shibenta kani gajing yakop shat ka banlong ka lat kelinti yaki bom yo kalat ban let ya shibenta shabar. Mengaku Muslim kalau dan sampai terpilih dari kelompok apa dia tidak berjalan sebenarnya halo kaji terkait kejungi bangsanya sama ini Allah dan tolong mereka Meghalaya superstar national level teman hakisnya kita ada begitu tolong di Meghalaya superstar state level dia mendapat nyala dan tolong ya kata Meghalaya superstar national level. Kemudian ini ke event kebetulan sedang mendapat senam ini atau ceri gosong kemudian penuh dengan national level ini dan mendapat kini dari komisi tentang halo keciraki cinta apa senam juga sebetulnya jangka Meghalaya dan Association ya ini penuh yang ketika competition atau central level ini. Lalu ke aku nutrek dan ke workshop kumno ban train ki kina badan ni po aslo kirwan ki brio ki nongkai ki badet ki bala pau apo ki India best dancers nanta ki hip hop ma nanta indanru ki hip hop dancers ki bala let represent ki bala job apo ka Indian hip hop baki bala represent ru ya ka world hip hop kirwan ban bani ban hikai dari ban ai training di kena sat di sini mar kajing tu jungi kalau mungkin kat bang yang sini dan musim jungi pada jebut kat jungi kalau mungkin dia kena sama bang ini hari di bon kena sama di juga tak sini di penting sini mana bos support kalau bagi gua apa yang pada hikai kajing betul tinggal rak kita ya tadi kita workshop ke Bakar Kenapa kita dulu bangsa sekali di berbuncat ke bangsa, kita nanti kita popeng sipun kita kita kini kita abut kita hikai kita ai kata training ini. Jadi hari ini kan tentu ketika competition, competition teman-teman sini dan junior kategori jadi kenaret, kalau kenaret ke prize room lagi nanti badan di nanti kita bisa di senior kategori, nanti segi grup kategori. Di bagi peluang yang ini, siapa bagi pelan yang kami poster di dan kita tu kat di sebentar kita komplain ke ubah dapat peluang yang ini voting kemudian threshold. Jadi saya nggak ada tujuh temu dengan dia voting bah. Ini nggak yo ada komplain kita tu kat di contestant yang bah please remove saya voting tengi sama join. Jadi nanti nggak decide meeting di jungi tinggal remove no yang voting but nggak selong mereka by registration okay. Pakai price ko labot. Tinggal semua nak komplain dulu nak kalian chief minister jungi apa gila ada di itu halo kan gaji pelong jungi di program nginapan kebahak dengan chief minister nak mentara competition di jungi tinggi semua ay komplain chief minister ru la kuat nokti lang ya tadi ke competition itu pelong ni mentara dan sampai kepada bagi bentar yang baik competition dari itu juga lengkap ina berbagai hal social secretary kami di kantin ini yang minta ini provide aku social secretary Joko All Meghalaya Dance Association yang iwan akhmat pencapai pak sebelum ki Udon South dan berjalan mempertap budaya kasar
Dia ni nak organize nang ni ka Megala superstar national level. Dia kenapa menunjuk platform yang kena malah pun kena jadi isyak sokot kita ni compete kita pramani ni apa kasih bayi ni. Dia mentang ni island maki kimi olah dari kon ni dia dan sama siapa mak isnar nam siapa siapa. Dia nampak kejuan rah jadi kan national level ba ni lo berarti kita siapa benda wei ke jelaru nang asai jam stage jam ni pediak berarti ya bawa pun sebentar. Dia nampak kejuan bertalang ki kena jungi nang ni ka jela jungi berarti bayi compare dengan ba nampak kena kejuan toy sipun mal ke yo sipun mak experience mal kaju ko polo ki lawara ki judge bade nampak bade nak experience ni ke ba ni tu di baju kon ni po ibade basat ya ka brayo food position jo ka Indian best dancer season 4 ide tu ba na job ya ka Red Bull dance style 2021 and 2023 but ida represent ya ka India banyak ya ka world Red Bull dance style world final then is ngomong kajing long pakloi jo ni sir mo so ni po ba baju kon bila long pakloi ban ya dalam tarang ban ni ban wan jenis ko Islam ban wan ai ta workshop ke training nang tagi kun sama jo ni ka jela jo ni bakwa ban yo shisha ya ta ka sipun susu ki knowledge ka wede ba ka shat dan style dan repair mo tengok ba ka jingwan jo ki try kin sayo sipun ba ki knowledge ki experience yo sipun ha dia haka workshop ibu Arno Terik kan dia Arno Terik workshop ya kerja session ya workshop ni labu kita Arno ki nong isi menta Arno ki nong manikai iwe di Sir Abhishek ide itu iba leader jongka Unity One crew berina Assam begini kita pulau yo ya gold medalist hapo ka Indian Hip Hop Championship but kita dah represent lu sebuah USA Phoenix mo nampak ka India dah represent lu ka World Hip Hop Dance Championship then so kemudian iru la keluar ban ya dan mentara mengi ban ai training ki kon sama jong sini wala kataru i kampu karet ke bahaya teng nabu beta kun saya direct di pencai nabu karet di nang bakwa ban training ibu tang bakwa ban wan haka session banikai Sir Abhishek dan Sir Nipo dari choose iwe kila ban siu tang haspa tingkat kata ada registration fees ada kua ban dang workshop jong Abhishek kua ban join workshop jong Nipo kita nggak ai duna na ka ai ta kalai spa tingkat dia kan dia bicang sisi aku terik dia kum ka jumpa seluruh janga yang baru bagi lawan dulu nampak apa bikin represent bikin letang pro arti workshop jangan Abhishek dulu jom ni pun bikin letang kenapa kim yo sipul pak knowledge mo mar kita nak jom knowledge ka jom dance style jom kir kita dia sa kawai ni pa betip ka nyo tarik pat ibu ya kanika grand finale jom kanika Megala superstar national level mentang ayai online ila ada select di video kartu kan ningot ni sajiat ibansa yakun grand finale jong Megala superstar national level dia kan ni minggu voting kan dia beda ka judgment bet dikidan lightly categories kata ada junior categories solo senior categories but group categories dia kan fees ni ibu ya ka solo junior categories ibu tang syajar tingka dia nampak solo senior categories ibu tang arajar tingka buat ka group ibu tang arjasan spa tingka dia ka price kanong puni nampak junior ibnong job ya ka solo junior categories kedai kasan hajar tingka bawan bakar kanong 10 hajar tingka bawan balai kanong san hajar tingka plus memento job akan senior solo senior categories part kalau winners kedai 8 hajar tingka second prize kedai kasan hajar tingka third prize kedai 10 hajar tingka bertinong job prize jangka group categories part kilong ni winners kedai 9 hajar tingka second prize kedai 8 hajar tingka
but third prize kan dei sport jataka plus ki memento and certificate te ngakot ya wer ya baro ki nongsha badan hani kecela ki badan syai kasab so bha mi shakmat pen iya kasab la jam ani kari kalat kabu jo phi penyo penyo khon ban ki wei bat ki banawa menta fik babun ki nongsha ki kwa ha ban yon ben le chaba de di ban ya khon ban compare ya de ban ki test ya hadu kan ka level jo ki dan teng nak financial kimla so ki ka problem jo ki kimla ka ban lai nang tahu kalau tiru berjengai ke julur kisah babun hari mentah iwara pun kecela lah jom when you compare lah berkiwe ki outside state mah contoh berkiwe ni kon sini maka tu kini dah pun dah punya ki video bagi audition nadu Delhi napo Pune Bangalore kelak pak video hari yang bagi kin sawan jadi Shillong te kalau kerja puar ba kini choro dancer napo Shillong no kini kenduk perlu dimba kasi kenduk jadi kanong Shibona kata experience kinyo but knowledge kinyo te andan in contact no mat kibu won saba te kade ko kusiar bai ki te tangatahi ka ban yon penchai pe bai ki bakin sofa bai bentur skmat ban wan ban simenta ban pemjur ban wan ha ka workshop patak bede ak ni tarik ba penyo sibun ba training te tidak ban kibu ki ba ka ban yo trực tiếp tidak ban phone ki number kontak kita nanti kendai R lai not iway prasan esa iway ban kendai lai rio an rio pra sound rio berkuwe kontak pada pra iway lai iway kendai lai south kendai ar lai dia iki video tidak ban pha no video online jom pi kelas dia minggu ar tarik jom mentau menai te saisian ka tempat di borok ki no simenta ki ba kwa sisa kan mesin simenta ki video sam jom ni jela so ba ban pha video peni ek sam ne jom ne khon ya ka opportunity ka level ka ba kham he mata mo ka migras posta national level dan dei sini ko mangi belong apa shalom te so ba ini shkmat wan buri ek sam jom tang-tang kermen ba kilepha bagi miskmat berpen iya kesap jam dia begitu tu kan tentang urusan sedang juga sosial banyak closing yang closing yang berkreat abang mentah yang closing ada kali program yang closing mentah yang berkreat yang magazine bang release yang magazine bang ikut program juga sosial ini lalu kapor bedak sedang hadu kasmi bak hadu sedang program mentah di segmen yang terakhir amno yang Januari Februari itu kan mau kemudian closing ceremony bagi sa release tu yaki magazine begini ikut ko media juga secara begini mentah publishment Kalau tadi ka rakhe kene ka absan silver jubilee. ya ka lagi begini nak ni closing kan mentah ada kan celebration celebrate di program begini yang isi siapa kata ka habe celebration kan te closing pada Juni kita terkait tentang magazine sabu kata trek tinggi step hadiah anu trek tinggi sabu Hadum tak mengut ki bala sen ki video sp kino si mata. Lalu nanti kita dan ubah lain pun ya kita ban lain mix lang kan mana pa na mengalaya aja dan guru pas junior guru pas junior dan senior